Palat news Pak San Pungut kinong yang merek nak keleng gejala bat kiri haka singi balang jong ketayo. Kileshim bentah haka seorang international half marathon kaba 40 kilometer. Bat ikanam la adu akan gejing yakop haka elite kategori layo ora dau adisu bekele abebe bat karicha Bhaduria. Ya kini ke half marathon lepen long da ketrat sports and youth affairs jong sorkar jela rengkat gejing trailang bat ke Meghalaya State Olympic Association. Bat kini gejing yakop ke dairu ke balayo gejing itu nak World Athletics bat Athletics Federation of India. Kini gejing yakop mare kelas sedang nak senong light soplia bat lepen kut pat hamosmai. Ha ke elite men's u adisu bekele abebe ubana Ethiopia ula shempor shikenta arminet bat mare 40 kilometer bat ula yora ikanam la adu bat yo kusnam ba shilak sanpo hajar tengka. Kadba utirtha pun na India ula pendap akapor bashikenta sau minit bat ulawan baar bat yo priang shilak tengka. Bat utu cheroyet uban na Kenya ula pendap akapor shikenta san minit ulawan balai bat yo sanpo hajar tengka. Ukeme Elijah Kipruto na Kenya ulawan basau bat yo sanpo hajar tengka. Bat uke Bikram Meitei na India ulawan basan bat yo arpo hajar tengka. Na kaliang kikentai kanam ladu layo dagaricha Bhaduria na India kabla pendap akapor ba shikenta katlai minit katba ka Christine Kambua Muyanga ke mana Kenya kelawan baar bat kala pendap akapor ba shikenta katsau minit bat ka Arpita Saini na India kelawan balai bat kala pendap akapor ba shikenta 40 minit. Kakong Markwinlas Ramsiat na India kelawan basau bat ka Susan Chabet na India kelawan basan. Bat kini kelayo kesong tengka ke bakumjo kumbayo Kishenrang. Haga Meghalaya PRC na kebenta Kishenrang ya kanam la adu layo da uskamlang suba ubalayo ya ketak maksiar bat kepisa balai po hajar tengka. Kadba u Anil Guram u layo ya ketak marupa bat yo katsan hajar tengka. Bat u Adrisha u layo ya ketak maranong bat yo shipo hajar tengka. Kabar nagaliang kikentai kakentiman marwen kelalong kala adu kadari sisa yang jo kelayo kata kemarupa bat kadap den walang kelayo ya kata kemarno. Hagatan ke marathon yang kanam la adu layo da uba badan singtham ublayo ke kusnam balai pawajar tengka kadba uba pencingan lang dekar ulawan baar bat yo katsan hajar tengka bat uba kedrek karpor ulawan balai bat yo shipo hajar tengka. Nagaliang kikentai kanam la adu layo da ikong Bitaris Marbanyang ibalawan baar idi ikong Starina Jasan bat ibalawan balai idi ikong Smarles Marwen. Commissioner Secretary ke Sarkar Jela Usampat Kumar Ulalong Kongsan rengkat ke Jingadan Lang Head Officer Vijay Kumar Director Ketrat Sports and Youth Affairs US Awasti bat ginong elam jang Meghalaya State Olympic Association. Kibala sami ki kusnam shkinong job kibala job akan ke jingya kop mare. Nalor kanie kila samru ika kusnam shkinong job akan jingya mare ke basan kilometer ya kibala tip kum ke jingya mare tang banceng sengutenat nega run for fun. And to the winners, ladies and gentlemen, please give her a big hand, Richa Bhaburaya. They are no Bethlehem. Lapendar yaktin ublay haba
Jisu hajing longdo one shepherd day Kinong ap lang bron bahalo Kios no kubor pala Angel pneng kiwan penra You Chris laka